Seneta wa kaunti ya Meru Norogo gĩtĩ ugavana wa Meru na kĩama kĩa UDA agwati mbaru bakĩama kĩu bakĩaria barĩ kĩbĩrĩtia iborĩte mũkarĩri gĩtĩ wa antu ba mawathe Meru Mike Makarina kureka kuruma rĩntũrĩ nontu teka kwĩgĩtĩba gũchindanĩra atongera baba ibajũkĩtie kanya kau kũringira ndebe mĩthika rĩntũrĩ kwa gavana wa bathatũ wa kaunti ya Meru Mawĩra Kĩrigia na Chionkoroke. Atongeire bara nĩ agwati mbaru kĩama kĩa UDA na seneta Mithika Linturi kũrũĩra gĩtĩ kĩa ungavana kaunti ya Meru batongeretwe nĩ Sarah Gaki, Grace Gaki na Jane Kanana bara nĩ MCAs bakuorotwa bakĩarĩria akari Teresa Karenene wa ndini ya Kĩbĩrĩcia nĩ barũkĩrĩte Mike Makarina na kũmũria atige kũruma Mithika Linturi na kũmũa gĩtĩo amũgũte gĩtĩ bagũcindanĩra. Na ndene ndatumite Makarina ũbũigua ndore ciakiuga eja kende eja kũrumana mbeca iratwa na nenkeri na sembure milioni 10 cia antu bandi sabere ibangana batethetwe kwe babona aende mbeca cionthe citagwa githirikari ekira itũre nire ko bwatethaga na abu antu barwo ibimbireni kwira Makarina tigana na Linturi tabucindana nwe kura withugania tutikwize ukuremwa unoronera ote mbari Linturi na maratasi nondu inya gwangwanu yitwa kubethera ote maratasi uri kinya yale ori gwafikite nkwira na arua na nuje nte kwari orongo ndare au ugwe twakubetaira na ndi ugwe tigana na Linturi ketha ikura romba ere mbesa tukaria ende kura gote nonto isietu na tukaua tesia marando isia kura sietu ile anko bere o mai bakiria stock weu na bakiria bakaire angaruyu baumare Mithika Linturi atonye ana betu bone ngwe ekuru betu bane mbesa cia kuruta biashara na Meru yetu ikure. Kurukia atongere baba ni baringirite seneta Mithika Linturi na njuri yonthe ya UDA ndebe bakiuria akari gwikia murengo jwa Kenya Kwanza ngugi na kubaringira musibi nikenda kureta ugarurukwa ja kaunti ya Meru. Buru bwara kuringira UDA kura kuma nthi gwitie guru antu betu tengo tukatha tugita te sawa onto nande tuge tujo kawira mwangasa mwari wetu tema lakini kawira no ni independent atana MCA mutano chia eta na ratiterwe jawaiti tumbia thithia no kuona ndindo gwetwa ndinda kiome tujo na thuthurire mwekuru ana thuru Mithika Linturi cha mwekuru na no muyuthi no komena ndi akuru batu tukona ako matoka tabo ganto maunde ndekakuruke nu ningeta ndekakuruke nu ndabwira uma ngeta mbogei daktari bagweta kimya keke athira baterei o batesa bakongana abakagoma wera kure daktari kireito murungi mwanka na sesi bagoma na daktari anto beto bakwebwe ne bakwenda au era nikaito murungi ale anto aitibango yoba sibitali kugwatia Ruto ngugi na tutikũmũgwatia kenda ethirwa ari president na aria wenka twimũgwatie ngugi kenda kinya naja mashinani ethira ariki na kurika kwa Ruto ndene ya mashinani no mwanga turingire antu baria bae kiama kiawe kura tariki 9 mweri jwa 8 kiumia kira kingi ibuje ntuku ciathirire aito nareke makasiriko no nto inkomei makasiriko yakwa na yo naronere Meru ni mwirite bye investment chionde cia Meru county muntu urora ikaretie muntu wetwa biriri na ukaria investment yu antu betu kira bathi murungi bobele kwe mauta yare ara yandikite ana betu uitetie ara mwenda antu kwe mauta yare uya county bejere mbere bainga mauta yara baria ana betu bakubutwa ngwe kana batabutwa bau babwithia ana betu bengwa bana na mwekuru uriku turombete kia mwekuru thai antu betu ankwenda bumenya bara bejete obo ambia iba keringa kuro ringa wiye muntu uromba utethia na orote omba wethia atia Ngiripotera Wero TV kuma Karanene Kĩbĩrĩcia gĩcigo-inĩ kĩa Buri mbĩta Mawĩra Kĩrigia.